Shalom Mujua-jua na di bapak turang resnina bagi sobat Mazmur icapai pegang ringan. Ibas kesempatan Anda muli kita jumpa guna pelajari Mazmur ta guna wari Minggu Palma karena kini serang Tuhan. Mazmur ta sineuhan ibas tahun A halaman 44. Mazmur ta referen 810 siwa nada dasarna buat kami do semeningan E. La la re re do re mi la la mi pa pa re re mi la do re mi do si la sol Mari sindikan selalu kata-kata nak. Oh Bapangku di batangku, Engkau tadikan doaku, kerana si dagu tidur denganmu beria Nina Tuhan ka penalaman engkai maka layarang kelini adi ngena hati Tuhan bandu engkai maka layarang gerombolan kalak jahat ngepung aku bagi rarasan biang ideherina aku itap makna tanku rasna engku tulan-tulanku engko teridak pagi-pagi napakenku cenari tikam tandukan na baju lantangku tapi olamin kam dau oh Tuhan mintara min kam rah nampati Bapangku di batangku, Engkau tadikan doaku, kaisi banduku mohokan man bangsaku, ibas perpulunganku puji gelarmu, pujilah ia okam suruh-suruhan Tuhan, okam
kesusuran Jakub, muliakanlah Ia. Oh Bapangku di batangku, Engkau tadingkan doaku. Ayat pengarah berita Semeriah Siwah 165. Mila si do si la sela sol do re mi re do si la do la si do re si la. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Mataruk ukurna, janahar kemalangan ia mandi bata, sematei kayu parasilang. Berkitekan siei pahaga di bata kalia, ibarekan di bata manbana kuasa si megancana. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Pujar ras, selamat berlatih.